Ngiyabingelela guys ka Transformation Life Kyle Khulu. Ngizothi nje cha angibonge to everyone ozoba iphathi yokubona le podcast yethu. Leli thuba lihle kakhulu kumina. No igama mina nguJabulani wakaThai Sibongo. wakaThai Sibongo. uTha TARR wamabhusmane ubaba kushuthwa eKhaladi. Usekhona. Umama ongasekho ke uMamtshali. No guys, mina nguJabulani ngikhulele ku family nje right ngokuzalwa uma ungithole sihlala elokishini eMlazi kaA ngazalelwa esibhedlela saseMshini na it was 1985 January mhla ka24 so wazamthatha ubaba umuntu nje obekade esebenza kaMasipala eshayela amabhasi wathenga umuzi eMlazi kaZethi 1988 sahamba soqala ukuphila khona ngafunda first year eBekthembe esikoleni impilo nje yaselokishini umuntu ukhulelile kuyona ngiyayazi up to Z njengoba ngizazi wayimina ngifundile first year khona elokishini ngakhula ngaya koma LP ngafunda 1 2 kanjalo way back ngama 90s early nje 90s kuthe kuqala umuntu sekufanele angene ko standard 3 okay kwanalokho ukuthi impilo yaselokishini singabantu siyithatha ngendlela engafani so nami ku childhood yami njoba ngikhula ngingasho ngithi uma sengihleli phansi manje ngicabanga njengoba ngingaka ngiyibuza ngempilo yami ukuthi iqale phi ukuphazamiseka so mangithi ngiyakhumbula from HP ngifunda u3 eKhalipa la engithe mangithola khona influence kwabanye uma sifail ustandard 3 ngathola ukuthi bakwazile ukuthi batshela abazali babo ukuthi abafuni bona ukuthi babuyele emaklasini bazohlekwa so iway forward yabo ukuthi abazali babo babathengela ama report engojeni ethize ukuze bakwazi ukupromotheka bayo kwamanye amaklasi futhi nami ngokuthi umzali kakhulu umama njengomuntu osuke ne soft spots kuwena yokukuthanda uzophinda ube umfana wedwa ube umfana oqala futhi kunaleyo nto yokuspoiler unganakile wena ukuthi in future izokulimaza hayi siwathengeke lama report kunomuzo odayisa ama report wakaV eMlazi engeke ngize mhlambe ngizothi ngisawusho ngesibongo ngoba nawo umndeni mhlambe ongase ucabanga ukuthi makuthiwa kuyenzeka njengoba kuphathwa amafoni mawubona le podcast uthi hawu lo muntu mhlambe usiyas expose kanjalo but ngisalithenga ukusuka kwami ngalelo report I had to lie ukuthi fanele ngiyoqamba amanga kwesinye isikole ukuthi hayi nali report la ngiphuma khona nginani remove yakhona ukuthi ngiyashintsha ngizofunda la ngaya esikoleni ke Samandiye kwakuthiwa iNizam Road Primary School eseMia Bank okay umuntu afundeke khona ke kucaca ukuthi unyaka ku first term yakhona kunezinto othisha bazozinothisa uma ngenza lo standard 4 awenza ukuthi labo thisha bangihlehlisa bathi hayi angibuyele ka class la ka standard 3 lela se primary ngibuyele lapha ka standard 3 wakhona ngufunde kanti sengihlala la vele sesifunda nabafana bako Lamonti uyabo sesiqala sibabangani nabo eMia Bank station sekunokungenwa engojeni ekubhenywa kuzona ogwayi ngikhumbula kahle kwakumngani wami kwakuthiwa uMondli kwaku Friday owubheke kwi weekend yama Easter nge next weekend hayi
ngiqale ngijoyina ugwayi 1993 ngiqale ngijoyina ugwayi umuntu ke wangakubona ukuthi ukulahleka lokho joyina ugwayi kwahamba ke kwalokho kwangathi kuyashintsha ke kwajoyina insango umuntu aqala wabhema insango yabo okay lapho senginokubalekela ukuhamba ngetransport sekhishwa abazali imoto zomalume sengifuna ukuyigibelela because manje sekunalento engiphoqayo ukuthi imoto yomalume izongenza ngingakwazi ukuyithola funa ngiphume manje ngiyovaya eteshini ngoMiya Bank still abazali okay balithenge ithikithi kanjalo sekufanele ngigibele ibhasi alright kube grand yabo ngihambeke le ndlela lo nyaka wathi uyophela ngikhumbula kahle kunobhuti omdala kulabo bhuti abama character lawa ezinto engekho right yabo othola ukuthi wena ngaleso sikhathi ubabona as role model abaphathi besemide emngaka bahlezi bela bebhema lento masibuka bebhema yabaginqe yabawisa kanti Menrex iphilisi lethu yabo masidudana ke negenge yethu le umngani wami uMondlo usashona omunye kuthiwa uLinda ngikhuluma nje mhlambe nani namhlanje ngicabanga ukuthi usasejele akakaphumi because mina ngimshiye nje kade ngiphuma kulesigwebo bengishaya last year ngoMarch ngimshiye sangaphakathi ngicabanga ukuthi isigwebo sakhe sophela 2028 so sigcineke sihlanganisa le mali ke nabo ukuthi ayasithenga lephilisi silizwe siliqaleke lephilisi lethu ayi nika standard banjani njengoba senza lento sifuna lo standard 3 4 umuntu engaphambi kwethu kwakuomunye wakuthiwa usiphelele namhlanje angimazi waphelelaphi wakuthiwa usiphelele wayefunda 5 nalabo abanye mina noLinda sasifunda 3 uMondle funda 4 siseyingane impela nje yabo but sesingenwe ile mqondo ke singazi kanjani hayi kube ukuthi alright okay sesinokuhlala ke ngaleke kojantshi besitimela kunemjondolanyana khona edayisa wonke ke lama drugs tsangu philisi iwunga ke ingakabi khona ngalezo ikhathi kwakusayile kuthiwa nje iphilisi elibhema ngebhodlela olihlephulayo lisale lephathi yomlomo walo ulibhemisa kwenqawe ufake lo powder ke wakhona ke onidakwayo uniginqa phansi ya lento iqhubeke iqhubeke impela nje kube unyaka olandelayo okay noma kukhona lokho phela ekhaya ukuthi bayasola ukuthi lengane ayiseyodwa and okay ke njengengane nami ngiyaphika yabo kodwa sezikhona impawu ziyasho nama results esikoleni ayasho yabo khambe umama bambe fica izinto ezikhwameni sefica amaluzi fica izinto zamentshisi yabo ayi kube ukushawa baleke umzali ke ngokuthi okay maye sebona ingane esekwazi ukuthi methe uyayidiscipline iyabaleka ingalali ekhaya kuyamhlukumeza lokho ngoba akazi ukuthi la ikhona isuke inobani yenzani kwenzakalani kuyona idleni so uzokwenza imizamo yokuthi afuna ukubuyisa ekhaya akwazi ukwamukela ke lesi simo kwesalento soyiqala afuna amanye amaplani okuncenga ukuthi uyiyeke mhlambe ehlise endukwini kube njalo ke ngempela umuntu mayeseshawa ebaleke ayolala ke kwezinye imeshenti lezi imeshenti ke bese umuntu elala kuzona bese kuyilezi zala ngasekhaya kazethi ngoba bese sihlala khona nje ngaleyo minyaka since ithama lalithatha uma sekuthengela umuzi wasemlaza emafeyizini so sihlala khona ke endaweni yase phase 6 ngibaleke ke ngiye
uhlukene uZ khona ama-phase lawo ngathi ahlala abantu abangconywana ngokuzama nangemisebenzi because area ngasekhaya ibigcwele nje yazi ukuthi indawo yonesi amaphoyisa abantu bakamasipala yabo imizi emisha bese kuba khona uZ omdala wo4 room abangaplasteliwe iwona-ke lo thothi saphila leyo mpilo yokuthi ayadayiswa ama-drugs lapha nani imizi emdala inezalukwazi sekukhulu obhuti bakhona bayayidayisela bayayigangela sesicasha kubona-ke masibaleka ngala nabo bajabuliswa ukuthi akuze iy'ngane zoma eqhamuka ngale emzini e-right yabo umuntu uyaqala-ke okay uyatholakala ukuthi usecasha lapha hayi bangilandeka abasekhaya-ke bajabulela ukuthi-ke ayi ingane ibuyile okay ngincengela ukuthi ubuyele esikoleni ubuye nginikwe imali gibele ngihambe kanjalo kodwa manje lento ekumina yalama drugs ingenile manje ijovile egazini yabo kube leyo nto ke uthi okay kuyaqala kuyashintsha ekuthenini imali yawo ayisakwazi ukuthi iqhamuke kwi-pocket money oyinikwa abazali yokuthi udle esikoleni lento isifuna uyibheme eduze and cost imali uyabo so ila kuqala khona ukushintsha kwe-mindset yami ukuthi no yazini bafethu sifuna imali manje ukuthi sibheke lento ke iqale kancane qala ngama-calculator abanye abantwana ezikoleni niyawaqoqa niyawathatha siwelele high school siyowadayisa khona sambe siyobhema kanjalo lezi zinto zenza sase-primary senza sase-primary yabo zingathi zisitayela samdlalo siyaqala emabhasini sishaya udlawu sichoba ama-calculator sichoba amathikithi amabhasi abantu siwadayise ngokwey'nsuku zawo malisano 9 days nje ngalezo y'khathi mhlambe lalokhipha malisano 9 days ithaqafazwe kanye mhlambe lalokhipha let's say limalini lo 18 rand lalokhipha mhlambe u15 rand kulo 15 rand siyazi iphilisi ngalezo y'khathi kudala lalisadayisa lo 12 rand so nje siqale kanjalo ngathi siphandela lona-ke manje ilona ukwayo insangu including nama-wash down phela niyabhema lezi zinto ziyanilambisa ngizothenga nokudla yonke le nto so le nto-ke ikhula kanjalo kumina and hey yabona bafethu ukushintsha kwempilo yomuntu kuyinto encane umuntu engaboni ukuthi no life yami iyadrawna la iyeweni but yena aku-enjoye lokho for the sake of ukuplease abangani ukuthi no amajitama azothi ngisikhokho uyabona leyo nto siyancanyana futhi ngalesi style sethu ukuthi mfethu bro wami sure awuyenzile take 5 show mfethu walishalo ladlawo yaphuma leyo nto yabo alright okay mfethu hey futhi madoda man inzima lento ihamba iqhubeka into yakhona kucaca ukuthi okay angithi the more nikwenza lokho enikwenzayo kuyaqala ezikoleni kukhishwa ama-awareness ukuthi abantu abafihla ama-calculator abo so ikhwama seyizoba into egaxa umuntu ehleze nawo uya kwi-break uyasibeka akasasishiya esitulweni yabo uyaqala ukhiye wezinto ongayitshontsha ziyavaleleka emabhasini abantu sebeyagada amathikithi amantombazana sewafaka kopra yabo abafana sebenezinto abafaka kuzona ezinama-key holder shuthe ngaphakathi eshethini awusakwazi ukushaya udlawu awusawathola emaphaketheni yabo yashintsha le nto okay iqale kucabangiseke manje angithi wena umqondo wakho usemfishane awukakabi banzi ngokutshontsha no usuyaqala usubona i-oledi uma usendlini lingena etoilet usuya kulutele kamereni lakhe fast yabo sucheck ama-drop bheka isikhwama sakhe susefa imali lapho yayikhipha tshontsha endlini yabo kuzohamba lihambe likunothise lokho ukuthi hayi isikhwama sami ngisasithinti ngedwa wena njalo uyitshethi hayi uhlakaniphile
okwenzayo kubonakala kanti umzali uyayazi imali esesikhwameni sakhe maku 150 hours 150 wakhe wena uzofike mawuhlukene uzofika uhlaka u30 rand kusala u120 uzobona yabo ayisho futhi lento hayi it's obvious vele akekho mina ke ibecaca kalula vele lento kumina ke ngingakhulumela omunye umuntu cause bekwemina umfana omdala ngisalwa namantombazana amathathu eza emva kwami ofuthi nje vele kuyacaca angeke uzuzu awungeke uzuzu ucabanga ukuthi amantombazana cause vele mina wayesecaca ukuthi ngiyabhema osisibamba kancane obvious nje vele umuntu owenza lento nangu and ubuclever bakho mawusakhula uyakuyitshela ukuthi buhamba phambili kanti umzali uyazi indaba azihlali phansi elokishini mhlambe ngempela mawazi nawo umuntu neqiniso uyazi ukuthi zincane izinto ongayifihla uyifihlela umzali ngawo so uyakuthola okuningi ukuthi hayi sebeyabhema okay ya umzali ayikhulumeke lento ukuthi yazi imali la ekhaya kunje aqala afihla isikhwama angithi the next thing usuzoyibona ke manje usuzokwazi ukuthi kameshenti kune radio kudlala ingoma kanje usuqala ubona ama cassettes time ingoma zalo ezinye usuke wazizwa ikhala nakomeshenti usutshontsha lezi zinto lezi kuningi okwenzayo okusekufuna manje ukufida ihabit yakho okwenza la ekhaya iqaleke lento uyabona ke uma sekhamba ke sekuvaleka ama-channel ke okuthi la ekhaya usuyafika ikamera le oledikhiwe elo sisibakho ligcwele onodoli ongeke uzwe ubheme ngaleyo nto ikhishi mangabe ngempela ubusukwazi ukuthatha i-braai pack uhambe uyidayisa lezi zinto oyibonayo ezinye zazo zitha zibe similar the same lezi ezenziwa ile genge kuthiwa ama-parabhemi unga manje yokuthatha yonke into endlini uyabo so uma ubambeke entweni enjalo usuyabona awuye ifridge seliyakhiwa ezinye zezinto ezivaluable ebezila koma-whole unit thina sikhuleke imizi yasemakhaya ngalezi ayikhathi kuyile mizi othola ukuthi into esetshenziswa kakhulu oma-room divide ayileya manje labo piece bama-sets lawa akhona lawa amancane enziwa nje endlini kushaya umoya qala bekuba ama-room divide wafica kugcwele izitsha inkomishi kune-tape video machine lapha kusayilezi inhlobo zama-TV yakuqala uyabo sekususiwe konke ama-cassette ama-video kususiwe konke amavazi sekuyafihla uyaqala manje uyaphuma-ke igenge eniphumela kuyona yakweminye imizi ebhemayo isizokutshela eminye imiqondo yahlukeneke manje mina umqondo wokuqala engawuthola wokwazi ukuthi ngikwazi ukuphatha imali ukuze ngibheme bafowethu ngaqala ngomqondo we-shoplifting ya amagenge angitshela athi hayi mfethu inyuka siyayithola thina siyaphuma sesithawa masifike edrobheni siyancinza ey'tolo sasingakabi exposed to ama-camera lawa asekhona manje sikakhulu so esitolo wawungena ushiya umagqanyile eminyango nikwazi ukuthatha izinto uma ngiyithatha ephekisini lapha zilenga mangithatha ama-blow awu-2 ngingena e-change room ngiyowalinganisa elinye ngizofika ngiliqoke ngaphansi ngibuyisela ijini yami le ngiphume nelilodwa ngathi lona bengiyolilinganisa ngene nazo ngiyibhanqile bese ngibuye ngilibuyisela lapho thothi siyayishaya iy'tolo eziwu-3 ngiphume mhlawumbe nginamajini awu-3 ikipa mhlawumbe ey'ntathu sekumbhemo loyo nakhona ukukhula kokuyenza leyo nto kuhamba kuhambe ugcine usuyenza ungasaboni ukuthi nabo labantu nje abenza ibhizinisi bayabona ukuthi khona into eyinciphayo la kodwa imali abayiboni
sebezoqala nabo bavusa amehlo bayibuza ukuthi kwenzakalani ngempela senamba niyangena mangikhumbula kahle ukujula kwe-shoplifting ngayo ngiyingena nje ngiqala ngijula ngayo beku 96 yeah 96 so njoba sesiyenza lento naselokishini siyayenza ezitolo ezinkulu lezi zaselokishini kunesitolo nje kuthiwa ikafani si supermarket savulwa yikhehla ufani kudala sesiranwa izingane zakhe manje singene kusona sizotshontsha sifihle sitshontshe sithatha opholoni kanjalo siphume sibadayisa sithola imali lezi ndawo zonke njoba sihamba siyanothiseka ukuthi siyafika kanjalo siyafika kodwa asithengi sigcina ngokufika esibuke njalo ngempela salandeleka ngelinye ilanga sabanjwa ngiqala nje mina ukubanjwa ngabanjwa esitolo saselokishini kwakuthiwa ikakweyama sibanjwa lapho siqhakeza imishini ledlalwa ngezihlanu sesishayile hayibo sesishayile sekade sasishaya imishini sifike ngathi siyayidlala la kumabanye omunye ancike ngale la ugqekezwa khona siuqaqe siugqekeze sikhipha isitsha sigcwele inqaba ezihlanu yabo siyothatha lezi zihlanu mhlambe kube izihlanu ezikhipha u300 mkhulu ngaleso sikhathi sibhema into ka12 rand amaphontshi lawa sasiwabiza ngamaphontshi amakatshesi ensango lawa ayemangaka saswathenga ngo 30 cent eningi insango nesithenga ngo 30 cent ukwayi amaluzi ayo 25 cent kuzoba iliphilisi lesasesilibhema lo 12 rand shunje simnandi masiphethe ihlanu ika 300 ziningi sizodla kulezo insuku yabo 2 days 3 days hayi lento iyaqhubeka ke lento masibanjwa kwakweyami sishawe futhi ngempela yabo shawe siyovalelwe cold room ngale yasebusha hayi sihlala impela kucaca ukuthi hayi siyagodola manje siyaqhaqhazela kuyabonakala ukuthi and leyo nto la ngayibona khona ukuthi sengingedwa sengihleli ukuthi yashisa insimbi manje kodwa kungekho ukuhlehla ngoba lento yayisesemthanjeni yegazi yabona ukubhema mase kukujovile ama drugs esekuwena usakhula awuboni ukuthi yabo noma into kufikela kodwa uyasho hayi suka lento igcine iphuma nami iqhubu ngedwa yabo umjita obanjwa nami kubanjwa umuntu ngempela obengekho kulento labe besenza nabo babalekile sivalele na efrijini sihlale caca ukuthi kuyasishubela hayi ikhehla lize lisixolelele bafana bami niphinde zonibulala ayi sibonge sixoliseke kanjalo ifika indaba futhi la ngesenza khona lento ileli lokishi la ngakuboka malale la engizalelwe ngakhona njoba ngikwenza nje thina sesihlala le gazethe ngisukele ngizohlangana nalabo lova bami sesiganga nabo bala kavi